Nongeye kubaha ikaze abakunzi ba Triple 5 PM News. Noneho amakuru tukaba tuyerekeje mu gihugu cy'u Burundi, aho havugwa amakuru akomeye cyane agaragaza nkaho atari amakuru meza, by'umwihariko ku bantu bashyigikiye ubutegetsi buriho bwa Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Akaba ari icyegeranyo cyagaragaje ko u Burundi bumeze nk'umurwayi urembye. Iki rero ni icyegeranyo cyakozwe n'inzobere zikomeye cyane, tukaba tugiye kukirebera hamwe tureba icyo bavuze kuri Evariste Ndayishimiye ndetse n'icyo bateganya ku Burundi, cyangwa se icyo babona imbere gitegerejwe abarundi bashobora kuba bakitega, by'umwihariko bijyanye n'ingoma ya Evariste Ndayishimiye. Nongera kukwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse ukaba ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Bidatinze rero, amakuru aravuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye umwanya umwe avuga ko igihugu cye gikize cyane, mbega abaturage b'u Burundi babayeho neza nta kibuze, ariko mu kandi kanya akongera gutaka ubukene. Ishyirahamwe ryigenga ryitwa PARCEM cyangwa se PARICEM ryasohoye icyegeranyo kigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kimeze nk'umurwayi urembye, bisaba perezida Evariste Ndayishimiye kwemera ko igihugu cyamunaniye kugira ngo gikire, mbega kuba yagiteza imbere bisa naho byamunaniye. PARICEM ivuga ko ari icyegeranyo kijyanye n'uko igihugu gihagaze hagendewe ku meza ane ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2026 mu rwego rwo kureba aho u Burundi bugana, mbega icyerekezo cy'igihugu cy'u Burundi. Ndetse Faustin Ndikumana, umuyobozi w'iri shyirahamwe, akaba yabwiye itangazamakuru ko imyitwarire y'abayobozi b'u Burundi ari ikomeje gushyira igihugu mu byago, mbega ubona ko abayobozi b'u Burundi bariho kuri ubu ngubu basa naho abenshi muri bo barimo kugaragaza imyitwarire mibi cyangwa se barimo kwitwara nabi. Akaba ariyo mpamvu ikomeye cyane iri kugaragaza ituma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere nk'uko byagakwiye. Uyu Faustin Ndikumana yagaragaje ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu buzi neza uruhuri rw'ibibazo byugarije iki gihugu cyawe cy'u Burundi, ariko kandi bukabyitwaramo nk'aho bitabureba, kugeza aho perezida Evariste Ndayishimiye agaragaza ko ntacyo yabikoraho, mbega agaragaza ko ari nk'ibintu bisanzwe, cyangwa se akigaragaza nk'aho we bidahangayikishije cyane ku buryo ubona nta mbaraga yabishyizemo. Yongeyeho kandi ko mu rwego rw'ubukungu u Burundi bugeze ahari indimo, aho ibiciro byatumbagiye ku rwego rwo hejuru, ubukene mu baturage, ibura rya lisansi, ikibazo cya ruswa, ibura ry'amadevize, ibura ry'imiti ndetse n'ibura ry'ibicuruzwa by'ibanze n'ibindi byinshi cyane. Noneho ubona ko ibintu hafi ya byose by'ibanze bikenewe mu buzima, yaba mu buryo bw'ubukerarugendo ndetse uburyo bw'ubwikorezi, mu buryo bwo kubaho muri rusange, kubona ibyo kurya, ubona ko mbega bisa naho bitameze neza, inkingi zose z'iterambere zisa naho zasubiye inyuma. Uyu Ndikumana yavuze ko ibiciro mu gihugu ari byo bya mbere byerekana politike mbi mu gihugu. Avuga ko iyo bizamutse cyane nta shiti kiba ari igisubizo cy'iyo politike igusha abaturage mu mva. Ndikumana kandi yavuze ko ibiciro mu gihugu ari byo bya mbere byerekana politike mbi mu gihugu. Avuga ko iyo bizamutse cyane nta shiti kiba ari igisubizo cy'iyo politike igusha abaturage mu manga, mbega iyo ibibazo by'ibiciro bizamutse cyane ukabona ko noneho byatumbagiye birenze, aba ari igisubizo kigaragaza ko noneho iyo politike iriho muri icyo gihe itarimo ikora neza. Mu magambo ye yagize ati, nta muntu uzayitwa ngo ameneke umutwe ngo agire umuriro yitwe ko akomeye. Yemwe aho ndabeshye, n'igihugu gifite izamuka ry'ibiciro rirenze kiba kirwaye muri politiki. Urumva ko yarimo anenga cyane kuba by'umwihariko ibiciro biri kuzamuka cyane. Yavuze ko ibiciro mu Burundi byatumbagiye ku kigero cya 31%, ibintu byaherukaga ubwo igihugu cyari cyarafatiwe ibihano n'amahanga. Yagize ati, none leta aho ntiwemera ko wananiwe, emera none mu karere ntubona ko uko bimeze, ndetse n'ibindi byinshi. Yongeraho ko ibiciro ari bwo buzima bw'abantu. Yavuze ko bibabaje ko ibihugu bituranye n'u Burundi bigeze ku rwego rwo gutunganya ingufu za nucléaire, ubwo nk'amakuru twahoze tubabwira yo mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byamaze kuba byashyira hamwe kugira ngo byige ku ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire by'umwihariko. Akaba rero yavuze ko noneho u Burundi bwo no kubona amakara yo gucana ari ikibazo, ari ingume, mbega ubona ko noneho bwasigaye inyuma cyane, mu gihe ibindi bihugu bigeze kuri rya terambere ry'ingufu za nucléaire, u Burundi ho kubona n'amakara yo gucana akaba ari ikibazo. Ndikumana yagaragaje ko amadolari akomeje kuba ikibazo mu Burundi, aho iyo ashaka ahabwa atarenze 100, ni ukuvuga ngo
iyo umuntu ashaka amadolari mu gihugu cy'u Burundi ntabwo arenza amadolari 100 gusa, bikaba bigaragaza ko rero ubukungu burwaye bumeze nabi. Uyu muyobozi wa Paricem yavuze ko ibibazo byose Burundi bufite bihera ku bayobozi bufite, ari nabo batanga icyuho mu kubuheza mu bukene ndetse n'ibibazo. Nyiricyubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarigeze gutangaza ko Umurundi uzongera kuvuga ko igihugu cye gikennye azabivugira mu mwobo. Icyo gihe yashimangiye ko Burundi bukungahaye, ngo ahubwo ubukungu bwabwo buhungabanywa n'abo yise amadayimoni babuze uko basenya igihugu bakoresheje amasasu. Yagize ati umuntu uzongera kumva avuga ko Burundi bukennye azabivugira mu mwobo kuko birababaje. Yasabye uyu Ndikumana yasabye Perezida Ndayishimiye gufata imyanzuro ifatika akerekana agatsiko k'abari 100 bakomeye avuga ko basenya igihugu kugira ngo Burundi buve mu mwanya wa mbere mu bihugu bikennye. Yagize ati abarundi bicwe n'ubukene barembe n'iki kandi ari mwe muri kubona ibi bintu nibyo mushinzwe muhembwa n'abarundi. Mbega arimo agaragaza ko ibyo byose biba abayobozi barimo babirebera kandi bagakwiye kuba babikemura kuko bahembwa mu mafaranga cyangwa se mu misoro ituruka mu Barundi. Paricem yabwiye leta y'u Burundi ko imyaka atari yo mu 1960 abategetsi banyunyuzaga abaturage bakabakomera amashyi, ko ubu ngubu igihe kigeze hariho noneho kuba babazwa inshingano, udashoboye agasezera ku mugaragaro, mbega akaba yava muri izo nshingano zose afite akabiharira ababishoboye. Iki kigo rero cyagize giti Perezida Ndayishimiye ubwe yigeze kuvuga ko umunsi umwe ko Umurundi wese uzabona ko byamunaniye azamubwire ahita asezera. Niko bigomba kugenda. Rero urumva ko bakomeje guhamya neza ko mbere na mbere Evariste Ndayishimiye agomba kuba yabereka abayobozi 100 bakomeye cyane avuga ko bamunaniye, nk'uko yagiye abivuga mu minsi yashize avuga ko hari abayobozi bakomeye b'ibikomerezwa batuma adateza imbere igihugu cye. Iki kigo rero kikaba cyamusabye kugaragaza abo bayobozi kugira ngo babasezerere babakure mu buyobozi ndetse babe bashyiraho abayobozi bashobotse kandi biteguye kuba bateza igihugu cyabo imbere, ndetse bakaba banasoje basaba ndetse by'umwihariko abo bayobozi bumva ko bo bananiwe kuba basezera ku mugaragaro bakareka izo nshingano bakazirekera abazishoboye kugira ngo barebe niba koko bavamo, bakaba bashyiramo noneho babandi bafite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kuba bakora buri kimwe kugira ngo igihugu cyabo cy'u Burundi kibe cyatera imbere. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye, ndetse kuba iki kigo gikomeye cyane mu Burundi gishobora gufata umwanzuro wo kuvuga aya magambo, ni ikigo cya Paricem. Ni ibintu biba bigaragaza ko koko ibibazo bihari kandi bikomeye ku rwego baba bashobora kuba bahangara n'icyubahiro perezida w'igihugu kandi ari umuntu uba afite ubudahangarwa bukomeye cyane. Ndabashimiye mwese twari kumwe, dusubire mu kanya.